Dobro večer svima još jedan put. Dobrodošli u drugi dio predavanja 13. sedmice predavanja DevOps Mentorship programa. Večeras mi je izuzetno zadovoljstvo i čast da sa nama imamo kolegu Viktora Fačića, koji je odlučio da da svoj doprinos našem DevOps Mentorship programu i da sa nama večeras porazgovara o različitim DevOps temama. Viktor, još jedan put hvala ti puno na odvojenom vremenu i ako bi mogao za početak da nam se predstaviš. Dobro, znači ime ste već čuli, Viktor Fačić. Trenutno radim u firmi koja se zove Upbound. To je firma koja je pokrenula open source projekat Crossplane. Crossplane je način da se ekstenduje Kubernetes da se koristi za šta god. AWS, Azure, Google, Alibaba, GitHub, šta god da je. I mimo toga imamo svoje hobije, to je između ostalog taj knjige koje vidite sad na ekranu, YouTube kanal, kursevi, ne znam, različite stvari. Spomenuo si da radiš na poziciji Developer Advocate. Često vidimo, Developer Advocate, možeš nam dati neki insights, odnosno uvid šta ta pozicija podrazumije, odnosno kako izgleda radni dan Developer Advocate, šta Developer Advocate radi? Zavisi, zato što zavisi od toga koja je firma, Developer Advocate može biti jedna stvar ili nešto potpuno drugačije. U mom slučaju, moj jedini je mandat u tom delu posla da pomognem ljudima, pogotovo ako je u pitanju open source. Znači, to može bude video na YouTube-u, kao što vidite ovdje, ili, ne znam, recimo ja imam otvoren kalendar, a kogod hoće može da bukira vreme sa mnom, šta god da mu treba. Znači, meni je posao da pomogne ljudima bez ičega da tražim kako se kaže na srpskom, bosanskom, nazad. Nešto za uzvrat. Ništa nema za uzvrat, ne naplaćujem ništa. Samo pomažem ljudima, to mi je jedini posao. I to sad može ima bar različite forme, nekad odem na konferenciju da pričam, nekad je YouTube, nekad me ljudi zovu, nekad se spičim do neke firme pa s njima provedem par dana, tako dalje. Spomenuli smo ovdje da si ti autor mnogih knjiga. Nemoj ako kupiš neku od tih knjiga, napravi si glupost. Pa, sve su obsolet, to sam odavno napisao, to ništa ne vredi više. Moram sad da ti priznam da sam ove DevOps Toolkit skidao još u vrijeme Torrent. U to vrijeme su bile dobre. U to vrijeme su preuzimane te knjige i nisu kupovane. Moram da se izvinim, ali evo, mogu također da se pohvalim da sam ovu DevOps Paradox kupio. Tako da, vremena se mijenjaju i nabolje. Pored ove knjige, pored ovih ostalih knjiga koji govore o DevOpsu i generalno, dosta toga što ti radiš i tematika stvari je vezana za DevOps, a radiš na poziciji Developer Advocate. Obično kad vidim Developer Advocate, onda bismo pomislili da su uglavnom te neke teme koje promovišeš u stvari vezane za software development, a većina stvari koju ti radiš, koliko sam ja primijetio, je vezana za DevOps. Kako je izgledao taj tvoj karijerni put, odnosno kako si došao do toga gdje se sada nalaziš? Zato što sam lenj, tako sam došao. Odavno, recimo preno 20-30 godina, sam počeo, uvek sam bio koncentrisan kako da mogu da ne radim to što radim. U smislu da u kogod da sam bio firmi, ako sam trebao neki kod da pišem, odmah sam smišljao kako da automatizujem taj proces, kako da ja ne testiram ja sam, kako da šta god sam trebao da uradim, uvijek je bila horror kombinacija da smislim kako ja to mogu da ne radim tako što automatizujem nešto. I to vremenom me dovelo na DevOps ili Cloud, Kubernetes, sve zavisi. Svako malo menjam interese zato što dosadim i ono što radim. Trenutno sam
uglavnom fokusiran na Kubernetes, vjerojatno za 1 godinu dana će to da prođe, pa ću biti u nečemu drugom. Kad vidiš i po knjigama, kao test-driven Java development, to je bilo ranije, sad više ni ne znam šta je Java više. Sumnjam da se stvari oko Java tako lako zaboravljaju, ali dobro. Pa nije. Trebalo bi mi jedan dan da se vratim kao biciklo. Ako ne voziš par godina, treba ti jedan dan da se vratiš u formu. Ono što mi je bilo jako zanimljivo kroz tvoje podcaste i kroz ovu knjigu DevOps Paradox je da čitava tvoja karijera se vrti oko tog DevOpsa, a ti kao da se non stop trudiš i pokušavaš da dokažeš da taj DevOps u stvari ne postoji. I onda sam slušajući tvoj podcast naišao kako si spomenuo dvije dobre rečenice, odnosno dvije misli koje su me poslije natjeralo na razmišljanje i natjeralo me da skupa sa svojim, da probam da prenesem nešto od toga na svoje kolege. Prva je, reći ću na engleskom, da je DevOps is about building empathy in your organization. A druga stvar je, there is no such thing as a DevOps professional. You are a software engineer specialized in something. Since you cannot be specialized in everything, then we need to have a team that have the collective knowledge how to know everything. And that's DevOps. Having a team that's capable to do everything. Ovaj zadnji dio je posebno onako zazvonio. Imati tim koji je u stanju da uradi sve. Sad, ako uzmemo u obzir ovo što ste ranije rekli kroz knjige, kroz podcaste o pojmu DevOpsa, kako biste, ovdje ovako za nas koji pokušavamo da uđemo u svijet DevOpsa i da učimo o kulturi, tehnologiji, alatima, kako biste definisali DevOps? Šta je DevOps? Pa to što si rekao je dobra definicija, jer ceo problem i glavni razlog zašto smo počeli da pričamo o DevOpsu je to što normalno, pogotovo starije firme, rade u pravcu da imaš grupu ljudi koji je samo testira, imaš grupu ljudi koji samo radi, infrastrukturu, grupu ljudi koji zna frontend, grupu... I problem sa tim pristupom je što svako mora da čeka nekog drugog da nešto završi. Recimo, ja sad pokrenem novu aplikaciju, ja bi morao da tebe čekam da mi ti napraviš klaster, da će ta aplikacija da piči. Ako mi treba baza podataka, moram da otvorim Jiru, pa da čekam da sad neko drugi smisli kako će da postavi tu bazu podataka, i ako nešto ne radi, onda opet zovem Žiku, Peru, Lazu i tako dalje, i tako dalje. Postoji gomila studija koji prave relaciju između produktivnosti i autonomije. Što je više neki tim autonoman, to je taj tim produktivniji. Dobar primjer je recimo što Amazon zove Two Pizza Team. Praktično njihov ceo tim je 6, 7, 8 ljudi. Koliko možda nahraniš sa 2 pice. U Americi pice su veće, pa više ljudi. I ti timovi su potpuno autonomni. Ne zavise od nikog drugog. Direktno. I indirektno zavise, zato što isto kao što ja zavisim indirektno od AWS-a. Ako mi on ne da servis koji meni treba, ja zavisim od njih, ali ne direktno. Ne mogu ja da otvorim, da pošaljem mail AWS-u i da kažem, daj mi jednu virtualnu mašinu. Tako da cela priča o DevOpsu je to, autonomija timova. Čak je i ime DevOps, znači application developeri i operations zajedno. Nije najbolji izraz, zato što nije samo oni. Moraš da znaš nešto o testiranju, moraš da znaš nešto o gomilu drugih stvari, ali cijela poenta je da je tim autonoman i da može sam da piči bez toga da čeka nekoga za nešto. I to znači od ideje sve dok ne radi uspešno u produkciji. Znači nema sad
u subotu ako nešto pukne u produkciji, nema nikoga da zovu osim tebe ako je tvoja aplikacija u pitanju. Da li to možemo onda povezati sa pojmom development platforme i pravljenjem development platforme? To je sad, developer platform je glavna, je missing piece. Zato što ako ti hoće budeš autonoman, recimo kažemo da imamo 6, 7, 8 ljudi, ne više. Preko toga je previše. 6 do 8 ljudi. Ne postoji način na koji taj broj ljudi može bude autonoman u smislu da bukvalno zna sve o svemu. To bi bilo nemoguće. Jer bi to značilo da tih par ljudi znaju sve što bi moralo se zna o AWS-u, sve što bi moralo da se zna o bazama podataka, sve što moraš znaš o Kubernetesu, sve što moraš znaš o JavaScriptu, sve što moraš znaš šta god je u pitanju. Autonomija, jedini način da timovi budu autonomni, da imaju interne servise koji im omogućavaju tu autonomiju. Znači, ti sad imaš nekoga koji je jako dobar sa bazama podataka. Opcija 1 je, daj mi bazu podataka, pa će on će tu nešto da uradi. Opcija 2 je da taj neko napravi servis koji ti možeš da konzumiraš. Ti i on pričate, on te pita šta tebi treba kad kažeš treba mi baza podataka. I onda pričamo i ti dođeš do zaključka da meni treba da odlučim da li je MySQL ili Postgres, koja će verzija da bude, šta god da meni treba. Napraviš servis i taj servis ja mogu konzumiram bez toga ti šaljem mailove ili otvoren Jira ticket. Sad, kada svi ti eksperti u različitim stvarima naprave servise i stavimo ih sve na jedno mesto na način kako je korisno svima, rezultat toga je Internet Developer Platform. Znači, to je interfejs u kome ti odeš i dobiješ sve što tebi treba da bi mogu uspešno da radiš šta god treba da radiš. Jasno. Sad, kada smo objasnili, nadam se donekle, šta je to DevOps i šta je definicija DevOpsa? Bitna razlika je, često ljudi mešaju DevOps i SRE. DevOps je kulturna stvar, u smislu da ovo na drugačiji način ćemo da radimo. Znači, svi imaju autonomiju ili radiš na aplikaciji i sa punom autonomijom ili radiš na obezbeđivanju nekog servisa za nekoga interno. SRE, kaži? To je upravo bilo na tragu mog sljedećeg pitanja, vezano za SRE, molim te, nastavi, izvini, prekinuo sam. SRE, za razliku od DevOpsa koji je kulturna promjena, SRE je tehnički rol. Neko može se zove SRE, zato što znamo šta SRE rade. SRE su praktično prvenstveno developeri koji pokušavaju da reše problem kako da se rade operacije. Kad kažem operacije, to može bude, ne znam, šta se dešava sa našim klasterima, recimo, ili šta god je u pitanju. I sve je došlo poteklo iz Google-a. Znači, Google s obzirom na kojoj veličini i koliki je svojevremeno imao ogroman problem sa operacijama. I u jednom trenutku, nećem se kako se zove, se promenio šef, da kažem, operacija Google. I njegova ideja je bila, umjesto sada mi radimo operacije kako tipično većina ljudi firmi radi, ajde da probamo da damo developerima zadatak da vidimo da li bi oni mogli to da rade. Da li bi oni mogli da rade observability, monitoring, logging, klastere, servere, šta god je u pitanju. I rezultat je SRE. Znači, to su prvenstveno developeri u smislu da prvenstveno pišu kod. Znači, nije to neko ko
ide na wiki page ili gde god daje, kopira komande, ne znam ja šta. Znači, to su ljudi koji pokušavaju da pišu kod koji će rešavati određeni problem. Sad, mindset tih ljudi, site rebuilding inženjera, u Google se to pokazalo kao dobra praksa, odnosno za njih to radi posao. Sad, šta je, kada su u pitanju druge kompanije koje su pokušale da ta SRA princip preslikaju na svoj workflow, da li stvarno developeri mogu da rade i operations dio posla? Znači, moraju da nauče kako rade operacije. Ono što se pokazalo da je nekome ko ima 20 godina iskustva u operacijama je teže da nauči kako da programira nego obrnuto. Nego programeru da nauči operacije. Znači, u svakom slučaju neko mora nešto da nauči. S tim što development skill, kako da pišeš kod, je izgleda komplikovanije naučiti nego operacije. Sad, gomila firmi, isto kao sa DevOpsom, firme adoptiraju različite stvari bez toga da razumiju kako to nešto funkcioniše. I onda, hej, mi smo velika banka, mi ćemo sada budemo kao Google, i onda posle godinu dana provale da ne mogu da budu kao Google, zato što prvo problem nije identičan, drugi skala nije identična, i ono što je bitno, talent nije identičan. Google kad mu treba određeni profil, digne ruku i dođe 5 ljudi koji su jako, jako dobri u tom nečemu. Gomili ostalih nas je mnogo komplikovanije dobiti taj talent koji može da odradi tu promenu. Sad, na tragu toga što si spomenuo za pisanje koda, odnosno dobre prakse pisanja koda, i taj clean code pristup gdje je jedna mala izmjena koju napravimo nad kodu aplikacije ne bi trebala da polomi našu čitavu aplikaciju, no što smo radili godinama na njenom razvoju. Zanima me, da li se mogu isti ti ili barem slični principi primijeniti i na našu infrastrukturu i na način kako mi gledamo na servere i na čitavo to okruženje gdje se ta aplikacija nalazi? Identično, i dalje je to aplikacija. Uvijek su u pitanju aplikacije. Jedina razlika je da li ta aplikacija, da li tu aplikaciju koristi neko mimo tvoje organizacije, znači ne znam, website za shopping, ili tu aplikaciju koristi neko interno. I dalje je to ista pravila, sve identično. Razlika je u tome samo što Google može da rešava taj problem na drugi način. Recimo, Google je napravio interno i to je deo tog SRI-a, je bilo da su napravili ono što zovu danas Borg. Praktično, kako se kaže na srpskom, predecesor. Prethodnik Kubernetesa. Ja. Prethodnik Kubernetesa, to. Njihov problem, recimo, koji su imali sa serverima, recimo, i sa aplikacijama i ne znam ja šta, je bilo da napišu milione linija koda koji je završio kao Borg. Rešili su problem kroz kod, ne tako što su palili i gasili servere. Inače, taj kod je identičan. Ne postoji razlog zašto, recimo, Borg kod ne bi imao slične testove, slični pipeline CI/CD ili šta god drugo da mi koristimo za normalne aplikacije. Sad, tu postoji taj jedan izazov. Skrenut ćemo malo sa one unaprijed, imam ovdje pripremljena neka pitanja, ali moram sad malo da skrenem sa toga i da vjerovatno u ovom trenutku ne postoji bolji čovjek koji bih ja mogao da pitam kako da jedan mali tim zna
kada ne treba da glumi Google, odnosno kada ne treba da koristi alate kojima je Google rješavao svoje probleme i da na isti način pokušava da riješi svoje probleme. Evo, konkretno, ako smo mi mali tim koji imamo par developera, 5-6, imamo jednu osobu koja se brine za našu infrastrukturu i imamo Q&A tim od 2 čovjeka i imamo tu neku malu aplikaciju koja može slobodno da se vrti na nekoj T2 mikroinstanciji. I dođemo jedno jutro na posao i kaže naš menadžer, znaš šta, od danas mi idemo da koristimo Kubernetes. Šta da mi kažemo našem menadžeru, zašto da ne koristimo Kubernetes? Zašto Kubernetes jeste ili nije rješenje za nas? Sve zavisi od veličine tima, od firme i također zavisi od toga koliko usera taj neki projekat ima i šta radi, kolika je skala. Postoji gomila servisa koji su malo možda skuplji u smislu cene, koji ti daju nešto slično kao Kubernetes bez tog overheada Kubernetesa. Recimo, ja kad bi ono što si mi rekao koliko vas i ne znam ja šta, za početak sa tim brojem ljudi ti nemaš kapacitet da uradiš sve to, pošto sad ti treba neko ko zna samo Kubernetes, spava i jede ga, pa onda neko za security, pa neko za Google Cloud i ne znam ja šta. Previše to ljudi. Recimo, mnogo bolja kombinacija bi bilo, na primjer, moj omiljeni Google Cloud Run. Google Cloud Run je servis, kažeš, evo je moja aplikacija, to je container image, piči. Ništa me ne pitaj. Baš me briga. Znači, umjesto da, kad si mali, umjesto da ti montiraš svoj sistem, mnogo je jednostavnije i bolje da koristiš sistem kao servis koji je neko već obezbedio. Ili još bolje, ne treba ti ni Google Cloud Run. Fly.io, recimo, radi nešto slično. Sad hteo sam još nešto kažem i onda vratit će mi se, verovatno. Setit će se. Sigurno. Dotakli smo se DevOpsa. Da, setio sam se. Super. Ne možeš da, kad kažeš ideš na inovaciju, sad ti ćeš da smisliš da koristiš Kubernetes ili još bolje, nećeš ne koristiš Kubernetes, nego ćeš nešto sam da montiraš. Uvijek moraš da razmišljaš da li si ti na nivou, da li si ti na vrhu piramide ili si niže. Ako si niže od tog vrha, potpuno je bez veze, gubljenje vremena, da ti izmišljaš nešto novo, kad znaš da postoje timovi, da postoje ljudi koji su već to nešto smislili. Tek kad stigneš do vrha te piramide, onda možeš da smišljaš kako ćeš ti da praviš nove spratove. I to je najveći problem, da gomila ljudi završi, gomila firmi završi sa njihovim solucijama. Ne mora to bude od nule, niko ne počinje od nule, ali kao, sad ćemo mi smislimo kako naša aplikacija da radi u Kubernetesu, umjesto da googlujem i nađem da postoji nešto što se zove Knative. Ili sad ću da montiram svoj Kubernetes umjesto da koristiš Kubernetes koji ti je montirao Google i zove se Google Cloud Run. Čak nije ni Kubernetes tamo, ali tebi kao useru dobiješ isti efekt. Znači, ako nemaš kapacitet, ako nemaš skalu i ako nisi na vrhu te piramide, potpuno nema nikakvog smisla koristiti koristiti solucije koje imaju smisla samo kad se koriste na određenoj skali. U smislu, meni, na primjer, Kubernetes bez 10 servera ne bi mi ni palo na pamet. Nikad. A sad, i 10 servera, i svaki od tih 10 servera bude veći od tog T2 Micro ili šta god daje što si spomenuo. Da.
Sad, dotakli smo se SRI, dotakli smo se DevOpsa, pojam pozicija, disciplina, nazovi je kako god, koji se u zadnje vrijeme sve češće spominje je platform inženjering. Mislim da si nam ti kroz ovaj internal development platform napravi određenu podlogu za taj platform inženjering. Šta je u stvari platform inženjering i da li je to nešto što će da zamijeni DevOps? Ne, DevOps je kultura, platform inženjering je kako napravim platformu koji će da omogući možda ili da pojednostavi tu kulturu. A kultura, kad kažem kulturu, mislim autonomni timovi. Znači, ne zamenjuje jedno drugo. To bi bilo slično kao da kažem da li Agile zamenjuje ne znam, nešto drugo, što nema veze sa njim, kao testiranje, recimo. Agile ne zamenjuje testiranje, Agile je drugi način kako se organizujemo, testiranje je tehnički deo priče. Sad, problem znači, pogotovo kad su veće, kad je manja firma, recimo manje od 100 ljudi, taj platform engineering, interna platforma nema nikakvog smisla, koristi platformu od nekog drugog. Google Cloud Run, recimo. Ili Lambda, ili VCS, ili šta god daje. Znači, opet ima smisla prvo kad je određena skala u pitanju. Drugo, što gomila ljudi nisu razumeli ni taj funkciju platform engineeringa i misle da možeš da formiraš tim koji će napraviti tu neku platformu. I to je nemoguće. Ne postoji tim, ne postoji čovek koji može da napravi internu platformu iz prostog razloga zato što bi taj neko morao da zna sve o svemu. Da bude ekspert u bazama podataka, serverima, aplikacijama, Java, JavaScript, Python, šta god, sve. Poenta tog tima ili tog rola platform engineering je više da napravi bazu gde drugi eksperti mogu da ubacuju svoje znanje kao servise. U smislu, hej, ja ću da ti napravim sistem gde ti kao ekspert za baze podataka možeš da ubaciš mehanizam kako će ta baza podataka na jednostavniji način da se menadžuje. Znači, mislim da platform engineering više kao funkcija koja pravi tu bazu gde drugi eksperti mogu da ubacuju svoje znanje kao servise. Yes. Sad, moramo se vratiti par koraka unazad. Mi smo ipak ovdje u sklopu nečega što zovemo DevOps Mentorship program. Odnosno, pokušavamo ljudima da pomognemo, prije svega da razumiju DevOps kulturu i zatim da razumiju ili krenu ili nauče da koriste određeni spektar različitih DevOps alata kako bi se sutra lakše uklopili u timovi i krenuli da doprinose svojim timom. Kako bi ti iz svoje perspektive savjetovao nas koji smo završili neki od IT orijentisanih fakulteta, nalazimo se na početku svoje IT karijere, nismo zainteresovani za software development, ne vidimo se ni kao back-end developeri, ni kao front-end developeri, htjeli bi da budemo software inženjeri ili nazove nas kako god, međutim neko ko će da se brine za visoku dostupnost naše aplikacija, disaster recovery, CI/CD i tako dalje. Kako da krene? Od početka. Ne, zavisi sve od toga šta taj neko će da počne u nekoj firmi, zavisi od toga šta ta firma koristi. Ono što je bitno je da na kraju u jednom trenutku, da li je to za mjesec dana ili za 10 godina, ne znam, programiranje je obavezno. Znači, ne možeš da ne programiraš. Sve manje ima prostora u našoj industriji za neprogramere. Sad, ne možeš da počneš od svega u isto vreme. U smislu, ako si zainteresovan više za operacije, kreni sa operacijama. U smislu, ne znam,
fokusiraš se na AWS ili na Kubernetes ili na baze podataka ili networking, šta god da je to nešto. Vremenom vidiš koji je pattern. Svaka sledeća stvar koju moraš da uradiš je jednostavnije, zato što stvari idu po određenom patternu i vrlo brzo, skoro na početku, taj neko bi trebao da počne da piše bash skriptove ili shell skriptove. Čisto malo. Kako mogu ja da automatizujem to nešto tako što napravim shell script, 5 komandi tamo, nema veze, ubacim environment variable i tako dalje, tako dalje. Vremenom to nešto će da se prebaci na Go ili Python, ali ne od početka. Ono što gomila ljudi pravi grešku, pogotovo kad kažu, ja sam DevOps inženjer i krenem odmah sa univerziteta da radim na svemu, to se nikad ne završi dobro. Znači, moraš da se specijalizuješ u nečemu. Posle toga možeš se specijalizuješ na drugu stvar i da treću i na četvrtu, ali da početak mora bude jedna stvar. Znači, ono što je bitno, savjet je 2 stvari. Prvo, ako možeš da biraš firmu, biraj firmu koja je bliže današnjem danu, u smislu, ako možeš da odabereš da firma radi u cloudu umjesto on-premu bolje. I ono što je vjerojatno najbitnije u smislu karijere, to je open source. Kontribuiranje open source-u je vjerojatno bitnije za nečiju karijeru nego bilo šta drugo što ta neko može da uradi. Zato što sve komplikovanije nekome da nađe posao zato tako što pošalje CV. Gomila firmi i sve više i više firmi zapošljavaju tako što te pitaju koji ti je GitHub user. Baš me briga za CV, za stvari koje si ti izmislio bolje nego što je neko drugi izmislio u svom CV-u. Daj mi GitHub user, hoću da vidim šta si uradio do sada. I ako je to sve zatvoreno, taj user ne služi ničemu. Sad, da li to znači da je unutar firme gde radiš ili znači tokom noći ili tokom vikenda, to ne znam. To zavisi od cirkunstancije. Ali open source je bitan. To ti je ono public CV. Evo imaš neki prijedlog nekog repozitorija open source gdje bi neko ko je početnik mogao da vidi prije svega na koji način može da kontribuira i da jednostavno doprinese, jer šta je najveći problem, ono što primjećujem, ljudima koji su početnici da krenu da kontribuiraju open source repozitorijima je taj imposter sindrom. Šta ja mogu da doprinesem ovom alatu? Ono što je bitno za početak, nemoj da slušaš da ti neko kaže idi na ovaj repozitorij, idi na ovaj projekat, onaj projekat. Uvek idi na projekat nečega što koristiš. Šta god da je to. Da li je to curl, ili je to Linux, ili je to Kubernetes, ili je to Istio, ili šta god da je. Uvek ono što koristiš. Zato što najveći problem je kako da kontribuiraš nečemu što ne znaš ni kako radi. Ni šta radi, ni ništa. Ne kažem da moraš da budeš ekspert u tom nečemu, ali odaberi nešto što koristiš. Mimo toga, kontribuiranje je užasno jednostavno. Većina projekata, ne svi, ali većina projekata imaju kako se kaže, welcoming community. I najjednostavnije je, ja obično ranije bi otišao na Slack, ili tada nije postojao Slack, ono što je ekvivalentno Slacku danas,
samo pitaš gde mogu pomognem. Ili, još bolje, počni nešto jednostavno, u smislu dokumentacije. To nešto što koristiš, zasigurno si čitao dokumentaciju tog nečega. Zasigurno postoji nešto što ti padne na pamet što možeš da popraviš. Da li zato što nedostaje koma, ili zato što nedostaje jedan bolji primer, ili ti nešto nije bilo jasno, pa u međuvremenu ti je postalo jasno. Dokumentacija je užasno jednostavna. I kroz tu dokumentaciju uđeš u mašinu. Video sam kako radi ceo proces pull requesta. Video sam koji se procesi dešavaju za tu dokumentaciju, pošto je manje više uvek isto, no nebitno da li je dokumentacija ili kod. Posle vremenom na kod. Ili ja znam gomilu ljudi, ne gomilu, znam recimo moj kolega, koji je kolega od pre pola godine, on je kontribuirao open source-u samo dokumentaciju već 10 godina. To mu se sviđa, to voli da radi. Drugi nešto drugo. Nema veze šta je. I ako nemaš inspiraciju, da Slack i pitaš, šta mogu da pomognem? I imposter sindrom, to zaboravi. To je samo u tvojoj glavi. Sad, dotakli smo se toga šta je presudno, odnosno šta može napraviti razliku prilikom apliciranja za posao. Odnosno, kad imamo tu dva junior inženjera, jedan je dostavio CV bez GitHub repozitorija ili GitHub repozitorij prazan, a drugi ima GitHub repozitorij koji ima neke kontribucije. Sad me zanima šta je to presudno u pristupu, u mentalitetu, u načinu razmišljanja, u odnosu prema poslu, što čini razliku između osrednjeg software inženjera i izuzetnog software inženjera koji doprinosi u svom timu i brzo napreduje. Koji su to osobine? Jedna od velikih razlika je to što dobri inženjeri rade u timu s tim što ne čekaju da nešto padne s neba što mu treba. U smislu, recimo, mi smo, čisto kao primjer, mi smo pre nekog vremena imali problem da imamo previše CRD-ova u Kubernetesu, Kubernetes pukne potpuno, nebitno detalji sada, međutim, ovo što smo radili je razlika, u smislu imaš dve opcije, čekaš dok se Kubernetes ne popravi da ti reši problem, ili odeš tamo, provališ u čemu je problem i rešiš ga ne samo u aplikaciji u kojoj ti radiš, već koja god dependencija te aplikacije postoji. Znači, dobar po meni inženjer koji je stvarno iskusan, on će da reši problem gde god da je taj problem. Da li direktno on ili tako što će pričati sa nekim da pomogne ili šta god da će da radi, rešiš problem umjesto čekaš da ti neko drugi reši. Ja znam prijatelj, poznanik je imao problem sa, šta je to bilo? Jeste, Linkerd. Čovjek je naučio Go samo da bi mogao da reši svoj problem u tom projektu koji nije njegov projekat, nije njegova aplikacija, ali njegova aplikacija, njegov sistem. Njegovom sistemu je nedostajalo nešto što se reši dobro u Linkerdu. Sad, htio bih da na tragu te priče o izvanrednom inženjeru se vratimo na onu izreku, odnosno team koji je capable to do everything. Kako biti uspješan član takvog tima, odnosno koji je recept za uspjeh u takvom timu, recimo otvorila se nova pozicija u timu koji je već sastavljen od izuzetnih inženjera, šta se očekuje od mene koji sam novi u tom timu, koji sam tek došao u takvo okruženje, kako da zauzmem ispravan stav i da uspijem? Prvo zaboravi na impostor sindrom, ljudi se kao, ja nisam dobar i ne znam ja šta, to je sasvim okej.
I potrudi se da, par stvari. Prvo, potrudi se da googluješ pre nego što pitaš, u smislu ljudi obično hoće da pomognu juniorima, mnogo više ako vide da taj neko se potrudio prvo. Znači, ne onog, ne znam šta da radim. Si probao nešto? Nisam. Pa, ne znam šta ti kažem. I danas je to jednostavnije nego bilo kada, ono, kao Copilot, GitHub Copilot instaliraš u VS Code-u i imaš pomoćnika. Praktično, biti junior u timu je mnogo bolje nego biti senior. Zato što kad si senior u timu, brzina s kojom učiš je mnogo manje nego kad si junior, ako je dobar tim, naravno. Meni uvek bila objektiv da se prebacim u firmu gde ću ja da budem prosječan, umjesto da odem u firmu gde ću ja da budem najbolji. Što ako si prosječan u tom ambijentu, to znači da imaš ljude preko kojih možeš da naučiš, da se poboljšaš. Alternativa tome je, znaš, 20 godina iskustva u DB2 ili šta god daje. Niko ne zna ono što on zna i taj neko sljedećih 20 godina će identično da zna ono što je znao ranije. Junior je super. Meni žao što nisam junior više. Pa ono što je na početku, vjerujem, nama juniorima najteže i ono što iz perspektive junior inženjera se čini izazovnim je prvo kako uopšte doći do tog prvog posla, prvog tima, koji su to vještine koje se od mene traže, zato što je nekako postao standard u IT industriji da više nikome ne trebaju početnici, ljudi koji ne znaju ništa, ali imaju dovoljno želje i motivacije da nauče sve. Danas je to komplikovanije, još komplikovanije nego što je bilo ranije. Sve više i više firmi su fully remote. I komplikovanije, recimo ja ne bi se vratio u kancelariju, ne postoji sila na svetu koja bi mogla me natjerati da se vratim u kancelariju, osim ako ne bi došao u situaciji kao nemamo šta da jedemo. Moje dete nema šta da jede, to je jedini način. Međutim, kada počinješ, kancelarija je mnogo bolja varijanta. Ja bih predložio svakome da počne u većoj firmi i u kancelariji, ako je moguće, naravno. Nije uvek moguće, nekad je komplikovano, zavisi gde živiš i ne znam ja šta. Ali ako je moguće, kancelarija, veća firma, što onda si okružen si ljudima koji će te podignu. Kad je fully remote, pogotovo ako je manja firma, recimo ja kad zaposlim nekoga, jedino što mu kažem je dobrodošao, piči. Piči. Toliko nas je malo, nas je 50-60, malecna firma. Meni već dok ti kažem, izgovaram reči piči, već mi se druga situacija dešava negde drugde. Već ja moram da trčim negde, right? U većim firmama to je jednostavnije zato što imaju veći kapacitet, imaju programe za juniore i ne znam ja šta. I druga stvar je dok se traži posao ili dok i kad se nađe prvi posao nikad nije dobar posao. Drugi posao je bolji od prvog posla i treći posao je bolji od drugog posla. Ali dalje vraća se na open source. Či ako sada, evo danas da nisam zaposlen, nebitno da ću biti zaposlen sutra ili za nedelju dana ili za mjesec dana ili za 2 mjeseca, kao god daje, odmah piči na open source, kontribuira i nešto. Ili ako ne kontribuiraš, uči nešto. Što više što si u tom svetu, to je jednostavnije. Pogotovo što
ako nemaš iskustvo, u smislu ti ne možeš da kažeš ja imam 10 godina iskustva, jedino što ti ostaje je ili sertifikacija u nečemu, ili to da si deo neke grupe. Kažeš, ja nisam zaposlen danas, ali ja sam deo grupe Kubernetesa. Ja sam deo grupe AWS Community Bosnije ili DevOps Mentorship Program. Recimo, da nisam zaposlen danas, to uzimam ga kao primjer, pričao bi na svaki meetup, organizovao bi meetup. Mislim, organizovao bi kad sam zaposlen, ali pogotovo ako nisam. Da. Nekoliko stvari kao follow-up pitanja iz ovog prethodnog što si spominjao. Međutim, prije toga imam dosta pitanja spremnih, pa evo, htio bi da prođemo što je moguće više večeras. U knjizi DevOps Paradox u principu radiš intervjue sa ljudima iz struke, IT profesionalcima, i u principu sa njima vodiš neke intervjue, razgovarate i postavljaš pitanja o DevOpsu i generalno o alatima, o pristupu, o kulturi. Ima neko pitanje koje si postavio, a da si bio posebno radoznao kakav ćeš odgovor na to pitanje da dobiješ i da te taj odgovor koji si dobio posebno dojmi? Ti intervjui nisu spreman, nijedan od tih intervjua nije imao spremljena pitanja, osim prvog. Svaki intervju počinje šta je DevOps. I to je jedino pitanje koje sam ja unapred pripremio. I razlog zbog toga je što pretpostavljao sam da će svako da mi odgovori drugačije. I zavisno se od tog odgovora ćemo ići u jednu levo ili desno, gore ili dole. Nisam znao šta da očekujem, zato što nisam znao koji će bude odgovor, osim što sam bio siguran da će svako imati potpuno drugačiji odgovor na to prvo i jedino pitanje. Ako me nešto iznenadilo, ili ne znam da li me iznenadilo, recimo kažemo da me iznenadilo, to je to da svako mi je dao drugačiji odgovor na to prvo pitanje. Šta je DevOps? Čak i sam jedan od ljudi koji sam intervjuisao je Patrick Debois. Njega zovu Father of DevOps ili tako nešto. Praktično to je čovjek koji je izmislio naziv DevOps. On je pokrenuo celu tu inicijativu. On je organizovao prvi DevOps Days, mislim da je u Belgiji i tako dalje. I on je sam, nemam pojma šta je. Ja sam samo pokrenuo celu priču zato što kao ne možemo više radimo tako što je Ops tamo, Dev tamo, moramo to nekako da spojimo. I on sam nije imao blago predstavu da će to da ode. Da. Sad, ako otac DevOpsa ne zna šta je DevOps, a mi smo pročitali i imamo u vašu knjigu DevOps Paradox. Otac DevOpsa odavno ni ne spominje ni priča o DevOpsu. Međutim, kada sam tražio ovu knjigu DevOps Paradox na Amazonu, dvije knjige koje su bile related topic i predložene da se kupe skupa sa ovom knjigom su bili Phoenix Project i DevOps Handbook. Da li su te dvije knjige još uvijek aktuelne za vrijeme u kojem se mi nalazimo, vrijeme u kojem mi radimo, i šta bi to ti nama preporučio da mi pročitamo? Phoenix Project i drugi je, mislim se zove Unicorn. To je to će zauvek biti aktualna knjiga. To je praktično novela više nego tehnička knjiga. Kao da čitaš, ne znam, Rat i mir od Tolstoja. Jednostavniji za čitanje, kraća knjiga, nebitno. Znači, priča s tim što čim kreneš čitaš posle par stranica počneš da praviš paralele. Jeste, to je taj karakter, to je Žika, znam ga, iz moje firme.
I taj drugi karakter, ne, to je Milena iz HR-a. Identično. Što praktično tehnologija se menja. Kako firme operišu se menja mnogo sporije. I sve što je u Phoenix projektu kad ga je napisao i dalje validno. Ja sam u jednoj od mojih prethodnih firmi kad sam zapošljavao, prva stvar koju sam kad počne neko da radi, prva stvar što se pitao je se čitao Phoenix Project. Nisam, ako kaže nisam, odmah kao, ok, pričamo sutra, sad ideš na Amazon, odmah kupi Phoenix Project preko firminog računa i to ti je prvi zadatak. Prvi zadatak, jedno 20 ljudi u to vreme je bio da pročitaju Phoenix Project. I ja vjerujem da je to dosta pomoglo i da pomogne u formiranju tog pravilnog načina razmišljanja i boljeg sagledavanja te neke šire slike i zašto je važna ta kultura i zašto su važni ti principi koji pokušavamo da se pridržavamo. Spomenuo si kako se tehnologija mijenja i u jednoj od epizoda tvog podcasta pričao si o alatima i trendovima za 2023. godinu. Imao si epizodu o alatima i trendovima za 2022. godinu. Evo sad već prošlo je skoro pola godine. Koliko si bio u pravu sa onim što si pričao da će biti trendovi u 2023. I šta misliš, ako bismo sada želeli da naučimo neki novi alat do kraja ove godine, koji bi to alat trebao da bude? Znači, gomila stvari koje sam ja rekao pre više od godinu dana, ako me danas pitaš, ja to više ne stojim iza toga. Stvari se menjaju. Pogotovo ako je pitanje tehnologija. Znači, evo vidim u chatu da neko spomenuo Docker Swarm. Napisao sam knjigu o Docker Swarmu i manje više par meseci pošto sam ga publikovao knjigu, sam prestao da ga koristim. I nisam ga video tada. Stvari se menjaju svo vreme. I to mi se stalno dešava i to normalno. Šta je bilo drugo pitanje? Šta misliš da je alat, na koji bi to alat trebali da obratimo sada posebnu pažnju? Šta je nova cool stvar? Prva stvar koja mi pada na pamet je da ove godine, pogotovo sledeće, eBPF će biti ludilo. Gomila novih projekata bazirana na eBPF-u će da se pojavi. Već imamo određeni 5, 6, 7. Gomila novih će se pojaviti. eBPF je velika stvar. Artificial intelligence to ni ne spominje. To svi znaju. Ali eBPF je verovatno jedna stvar. Druga stvar, iako ste to rekao pre godinu dana ili više, Kubernetes će polako nastavit će se nestanak Kubernetesa. Kad kažem nestanak u smislu da će u pozadini negde je Kubernetes, ti ga ni ne vidiš više. Sve manje ćemo da ga vidimo, sve više ćemo raditi na layerima koji su iznad njega. Eventualno će biti u istoj situaciji kao hypervisor. Niko ne zna ni šta je hypervisor. Danas hypervisor je za svakog, kad god napraviš VM u Amazonu ili on-premu ili Azure ili gde god daje, uvijek koristiš hypervisor, niko ni ne zna danas da postoji nešto što se zove hypervisor. Slično će biti sa Kubernetesom. Znači nestanak Kubernetesa, iako će biti svuda, nikoga neće vidjeti, i eBPF su prve dve stvari što mi padaju na pamet. Samo jedna sad digresija, ali možemo da definišemo eBPF, odnosno da kažemo ljudima o čemu se radi, kakav je to projekat i zašto ga možemo koristiti. Sa akronim ni ja se ne sjećam s čemu. Extended Berkeley Packet Filter, I think. Nebitno. Ono što je bitno
je da eBPF je način kako da se ekstenduje operativni sistem na relativno siguran način. Znači, gomilu stvari koje sad radimo, pogotovo kad je u pitanju observabilnost ili networking ili gomila stvari koje radimo, pogotovo u Kubernetesu radimo tako što su to procesi koji rade na vrhu operativnog sistema, obično kao sidecar tvoje aplikacije. Znači, ti imaš tvoju aplikaciju u kontejneru i onda dodamo još jedan kontejner pored tog kontejnera za network, još jedan za metrics i tako dalje, i tako dalje. To je užasno ineficijalno, ako postoji ta reč, i prouzrokuje gomilu problema koji imamo sad sa sidecarovima u Kubernetesu. Sad eBPF je način da kako da ubacimo programe koji će nešto da rade direktno unutar operativnog sistema i da uradimo to na način da je manje više siguran. Sad, problem sa eBPF-om je što, i gomilu drugih stvari, što ako nisi koristio Kubernetes i sidecars i ne znam ja šta dovoljno dugo, zvuči kao sad potpuno bez veze. Ne znam šta mi Viktor priča, zašto meni to sad bitno što ne moramo da imamo sidecarova i zašto mogu da ekstendujem direktno operativni sistem. Ali evo ga. Prošireni Barkley paket, to je to. Način kako se ekstenduje operativni sistem. Bez toga da moram ja sad kompiliram ceo operativni sistem za mene i ne znam ja šta. Ono što je meni bilo zanimljivo za prije eBPF-a je taj BPF i kako je recimo Netflix radio. Oni su imali taj vrlo jak performance optimization team koji je bio poznat po tome kako je optimizovao EC2 instance kad se Netflix prebacio na AWS, na koji način su to oni uzimali maksimum od EC2 instanci i dovodili ih da zadovolje svoje potrebe za svoje potrebe svojih procesa. Tako da super je što smo se dotakli tog termina i mislim da ćemo i u nastavku DevOps mentorship programa, kada budemo pričali o observability-u, o monitoringu, jer ranije nekako bilo dovoljno ok, imamo sad taj neki alat koji služi za monitoring i pratimo par osnovnih resursa naše aplikacije. Danas je čitava jedna gomila alata oko tog monitoringa, to je taj observability. Šta je uopšte observability? Netflix je dobar primjer i podsjeća me na primjere koje smo imali sa kontejnerima. Recimo, kontejneri se koriste pre jedno 15 godina, tako nešto, 20. Mnogo pre Dockera. Ono što se desilo nedavno, manje od 10 godina, to je da Docker je provalio kako da napravi kontejnere koji služe nečemu mimo par ljudi koji su rade u Netflixu ili Google ili ne znam ja gde. Komoditizacija. Slično je sad imamo sa eBPF-om. Netflix u to vreme je morao sam da smisli kako da ga koristi, a danas imamo sve više i više firmi koje praktično nam omogućavaju da ja samo da koristim eBPF koji je neko već napisao umjesto da ja počnem od nule. Jesmo li upravo kažemo da je Netflix i Brendan Gregg možda začetnik ovoga što danas vidimo, ekspanzije te alata, jer oni su praktično 2014. 15. radili i utilizovali te alate. Jest, ne znam da li je on prvi ili drugi, ali on je jedan od bitnih za tu priču, da. Znam da nam nije ostalo još puno vremena i nećete još dugo zadržavati, međutim, kada smo pričali o remote radu, po čemu smo mi na Balkanu procvjetali, odnosno zahvaljujući čemu smo mi procvjetali, to je upravo ta opcija remote rada.
I ta opcija da mi sjedimo ovdje u Bosni, u Srbiji, u Crnoj Gori, gdje god na Balkanu i da radimo za bilo koju kompaniju ili klijenta, bilo gdje na svijetu, je nešto što je nama otvorilo mnoge mogućnosti. I ti sad spomenuo na početku kako tvoja kompanija ima mali tim ljudi, 50, 60 ljudi i kako ste full remote kompanija. Kako da, moram sad vratiti ponovo na početak naše priče, koje su to principi remote rada koje bi jedan junior inženjer trebao da pokušava da primijeni u svojoj svakodnevnici da bi bio uspješan u remote radu, jer nailazimo tu na različite probleme. Prvi je problem komunikacije. Ja sam mislio da ću raditi Viktor mi je rekao, ja nisam to ispratio, ne znam da si ti to radio, projekat kasnije. I dosta tih problema se javlja. Za početak, sad zavisi isto od firme gde sam ja i prethodne. Za početak, bilo ko, isto kao, zamisli si ti u firmi i imaš problem ili treba ti pomoć ili nešto i ti se podigneš sa svog stola, odšetaš 5 metara do Milena i ej, dođi vamo. Ili možda im pomogneš ili šta god. Identična stvar je u remote. Ja recimo zovem na Zoomu pa barem 4-5 puta dnevno ljude bez toga da imam sastanak ili ne. Možemo pričamo, treba mi pomoć ili mogu ti pomognem ili šta god daje. Znači komunikacija realno može biti identična, jedino što ljudi nisu navikli da umjesto da ustaneš i odeš 5 metara, klikneš na Zoom i čovjek se pojavi. Ono što je potencijalno veći problem, pogotovo ako je distribuirana firma. Recimo, mi imamo ljude, iako smo mala firma, Amerika, Europa, Azija i Australija, to znači da jako često ne postoji deo dana u kojem mi možemo da imamo sastanak gde će svi da budu na sastanku i da pričamo o nečemu. I to znači da mnogo više vremena posvećujemo dokumentaciji. U smislu, sad organizujemo sastanak da razgovaramo o ovome, ali sastanak je rekordiran i napisao sam sve što o čemu ćemo pričamo sam napisao pre, posle toga ću napraviti summary. Znači, užasno je bitno da se naprave, se radi na materijalima ili na komunikaciji na način da je potpuno nebitno da li je live, da li se dešava sada ili će neko da digestira tu komunikaciju za sat vremena ili za nedelju dana. Znači, ne može postoji nikakva odluka ili nikakva priča koja se završi samo sa nas petoro, zato što samo nas petoro smo mogli da prisustvujemo tom sastanku. Znači, druge su vremenske zone. Meni je mnogo veći problem vremenska zona nego to da li smo fizički prisutni ili ne. Jasno. Viktore, hvala ti puno što si odvojio sve vrijeme večeras. Prije nego što završimo i zaključimo razgovor, ja se nadam da se vidimo ako Bog da uskoro u Sarajevu na konferenciji na ćevapima, ali evo prije nego što završimo, jel imaš neki savjet, closing notes, na koji način da budemo bolji u IT industriji, na koji način da budemo bolji u svom poslu koji radimo? Nemam nikakav specijalan savjet, naprosto poenta u tome da konstantno moramo da učimo nešto novo. Svo vreme se nebitno, to je jedan od velikih problema što juniori obično ne shvataju. Svako je junior u nečemu. I jako često ljudi koji su seniori postanu junior kasnije. U smislu kao taj primjer što sam rekao sa DB2 baza podataka. Hej, niko to više danas ne koristi, sad si ti podjednako junior sa Mongom ili Postgresom kao što sam ja.
svako je junior u nečemu. To ne bi trebalo da... Sad, najbitnije je vjerovatno da traži ambijent ili firmu ili organizaciju gde je učenje deo posla. Jako često završimo u firmama u kojoj uvijek postoji neki deadline. Uvijek mora nešto da se završi pre nego što ti možeš da uzmeš pola sata vremena da provališ nešto novo. Tako da okruženje je to u stvari koje nam pomaže i omogućava i pravi prilike za rast. Google ima nevjerovatni... ja koristim sad Google kao primjer, to isto aplicira na Netflixu, ne znam ja šta. Google ima nevjerovatno dobre inženjere. Sad, delom imaju dobre inženjere zato što imaju para i ime koje im omogućava da zaposle jako dobre inženjere. Međutim, podjednako bitan razlog zašto imaju dobre inženjere zato što Google kao firma zna kako da napravi dobre inženjere. Znači, nije samo da zaposle dobre inženjere, nego naprosto pretvore ljude u dobre inženjere. Ako nađeš takvu firmu, ne kažem Google, ima stotine firma, tvoja karijera će ići mnogo brže nego ako odeš negde gde ambijent nije takav. Yes. Hvala ti puno još jedan put, bilo je zadovoljstvo razgovarati s tobom večeras, Viktor. Također, kad god vam treba nešto, kome god, individualno, kolektivno, šta god, samo javite se i skačem. I obavezno zapratite Viktora na YouTube kanalima, gomilu korisnih stvari možete da naučite da vidite. Javi mi konferenciju ako ima nešto u Sarajevu, ja dolazim. Meni treba samo izgovor da dođem. Ubrzo pravimo meetup, tako da prvi sljedeći meetup dobit ćeš invite, a ako Bog da uskoro sa kolegama iz AWS User Group Montenegro ćemo praviti AWS Community Day Adria, koji će biti u Budvi, a ako Bog da dogodine će biti u Sarajevu ili u Mostaru, pa onda ćemo praviti taj Community Day širom Balkana. Tako da, bit ćeš prvi koji će znati vijesti. Da. Super. Hvala ti lijepo. Hvala vama. Prijetno.